Živjeli youtuberi, evo Dino Haderić javlja se direkt iz Turčije, kraj Pamukale. Kolikor vidite vzad je ena lepa pokrajina, bela, rekel bi si kolikor ena plenac, eni bazenčki so. In kaj me najbolj fascinira vzad, truma ljudi, ki so prišli z vseh strani sveta. Očitno drugi nimajo tople vode. In oni so se odločili, ker niso dolga leta prali noge, da opravijo to zadevo tukaj. In kot vidite, gruma njih strmi, skida čarape, sjedi i pere noge. Majki mi prišli su u Tursku, namest da jedu čevape oziroma njihov hrano, on prišli sam prat noge. Aj mogoče kaj tukaj kaj tacga, da jaz ne vem. Ja no. Pač gleda da je kriza doma i nemaju sapuna, ovdje se rekli fino grijanje, sjede in se očišćavaju svojih grijehova in svojih čarapa. Neka žena se skoro udavila, neka švedinja gleda, nemoj mene gledat, nisam ja tvoj tip. Tako da, naš kratki pozdrav iz Turske Pamukale i vi ljudi kako Ljubljani, jel magla? Ovdje, boga mi nije. Živjeli!